Jakong ni pai thong ke barni ajak ding klui pen ki kimpon akimi Assam Assembly asahem patang pon pamisi Union Minister Sarbananda Sonowal pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma athengo Lok Sabha Speaker Om Birla arideng pen akimi Assembly Building ingpu ponlo Assam Assembly akimi saihem kangpua mailong Lok Sabha Speaker Om Birla hin pen lam theke than pon ke Labangso kimi Assembly Building along Assam ajutang jubat ki soikeret anparta Assam along kang chuklong ahor muhortar sitami thek ponong lo Labangso ni lake North East angkang along longri kedo anaphan sitami isi phur ki mong thek lo Labangso sai hemalong si thek suri atum bidi sore lapen kaching thor suri asai mo paklang ponpu Kibang jilangani Assam pen lakhaun e kaching thor asai dengpon pupusi ningje pon Pinpur pon में आसाम along लियालोंग जैसे में कचिंग थोर आवारमोन नंके जाब लके आबारिम CM गोपीनाथ बोर्डोलोई लपेन ओंगडुंग चीफ मिनिस्टर कतुब के क्लेम के दाम कचपादुक पिक अजय नीलू लबांगसो असेंबली साइ हेमचोट कली लके डेमोक्रेसी अहेम तुंदो आसाम गवर्नमेंट अतुंग लदाख इनी पेन राराफान लोक्सी साइ क्लेम पीपो लबांगसो जोक्सी निंकान ट्रोक्सी केब्रा फो अजाक किडिंग इंडियन इंडिपेंडेंस लोंग एट पेन Socio-economic kaching thur pon atowar kidun pen deraphan tang pon bom aprang pon bom loputa Lok Sabha Speaker Om Birla hin pen ningje pon thu Ajak dingklui pen kikim pon akimi Assam Assembly saihem patang pon pami se Union Ministers Sarbananda Sonowal pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma athengno Lok Sabha Speaker Om Birla arideng pen akimi Assembly Building ingpu ponlo Labangso mayalong Assam along ripen Karjabdun Abarim lapen non kikibom Member of Parliament Abarim MLA lapen non kikibom MLA kedo an lapen kachup hapon aluhi atum an chitong dun si mai RDP ponlo State Desk Report Karbing Nonglai